why. Yasem sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam akudi munsam nyina ne kasebo bitisam ni jasu sem nyina sompa de abama sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Emmanitier, Sompa TV, Emmanitier. Oh, wisdom ni mitier Sompa FM, he Sompa TV. No sia wa magana de shema munyina muacho ananso yeda erade aye ohwemu a na sa September bosome no data so enkono afempimienu ane aduonu enum so ne braso sa no pa no sia ka se boye bobo no efifidiam ha no yede besomo yede mo live e wo Facebook no so SOMPA 93.1 woko asante mantemu ahone wo na Facebook ni SOMPA 106.5 Accra YouTube no so yadamusa anansam wa yadeba no eniani mu no ebini Abino enam interior ministry no so apawa bedwoko bia wo mo behwe no mo si gbenyiri entoko ekoso na no Sanso ana bibiani anyaso bekwa municipal director de Mashraj wono so akasa wase Children's Act no ya wonhyebu won ma batan emfanye adwuma efutu akode ama MPP amanyoko no mode hyese wo mahwe na asomdwe enye adwuma na wo nya so wo de kasa eye wo mo ho no Sanso ana MPP amanyoko kro no wa no yero adani mo so akasa wase development fee bi won mo ampanyimfo oji o na nso ani enyama ho yebeko bi man so Jerusalem ababeto dwase Palestine fo akwakokum nipa enum bi ayesuso se ewo Jerusalem bus stop wono SOMPA Africa say was Santamantamo 93.1 yenemu ayeko February 100.9 Adamfo Radio Paris France which memo kwata kwa 101.1 Takrade 103.3 Tachiman 106.1 Ana Sunyane 98.9 Kwanza SOMPA 90.7 Doma 101.3 Aya Mare Fisa Mankasimu Suyatam Aya Kingdom 106.1 Enyumako biata romana wan maso yasere nyanaka je second payment na da romantini ya tibabie wada na doane plywood papa dansie mu nioma na so yasene end point homeopathy clinic na waso waya resere nyina last stop any wonom na nya no nko 2074 enso ka ho bi ye na nanom dido ya na yakwa kofa dia ba na twisco anoche food drink one so agi ababa wele nyumako awodo a ene anopai wado so yasere na asonfo beno yatanse bekin kan semi AKOSUA AGYEIWAA kwade boate enmedi mene OBAAPA nana ya kechre Adishma maji breka siano enchemu ankasa enie August bosume ne de na etoso aduonu amiensa ewa afiye mo ena rehosem bi esiye ewo gbenyiri ye no ewo savannah mantemo na meka se nipa beye duasa ebako ena womo afemu ahwe womo nkwa nipa dodo no a enso prepare mo den nipa beye 50,000 ena womo nya bebia womo de womo tibeto a obia kopiemu ewo bebia ne ho ebeto no na obra sa rehosem esiye no empenyufo ye nhwehwemu ko hu se eya asase ho masotwe ene nam so ema asasem ni esiye
make us say if you would do a work you want no bebre na hye ama japade bebre enso assess ye na eno enam so ama interior ministry no enam National Security Council for eso a what more power abedwoko enrede ya e won kran hase ya make us say nipa nsom ena abedwoko no esi what more nan so a wo mo behwe na asundwe atimi aye adwuma e wo gbenyire wono mo na wo bra na adwumadi ekoso no interior minister honorable Mutaka Mubarak enso ene adihye di nkomo ede to wo monim se wo mo hwe se adwuma na aban no de ahye wo mo nsem no wo mo beye ni yiye na niam beye mienu miensa ena wo mo ehwehwe ede afiri sa nipa enson abedwoko yi a wo mo ate no eho na nipa nson yi bako Alhaji Collins Dauda and afi Reverend Father Lazarus enso eka ho Dr. Festus eka ho Sylvia enso eka ho bi Professor Romatu Alasan Dr. George Amoa eka ho ena nipa mienu bi a na wo mo eka ho a emane ye nipa enson na Yira Mubarak eto aso echem se de di nkai kra aban no ehwese nipa 50,000 a wo mo akwakopie mu aman ahodo eso bi ti se Cote d'Ivoire ya Ghana ha se kra no techiman ene wanchi ni ade wanum akwakopie mu e wo no wo se aban no ehwese sa abedwoko nson a wo mo ate no nipa yi ebeye adwuma ne ye de wo mo nyina asanso abagbanyire wo no mo de etoso emienu aban no ehwe ni mu kwan se abedwoko ye adwuma wo no ebeye aka ho ene se ejapadie bi aseye ewo eye gbanyire wo no mo so obi fie ya hye obi fie obi asase ya se no ananse obi kura ye se ebura obi ebubu ye ni nyina no ya hye ni nyina wo se abedwoko yi asade ene se wo mbehwe na wo mo siesie ni nyina sympathetic bi kura mpo ene de bema sankofo no a na ye de ama wo mo wo de nsem bewie ye no ene ode tu dwa se sa afanu no asase so mansotwe a etimi ekofa sa arawusem eba ye no sa abedwoko yi ewo se wo mo ka nipa mienu no eti ebomu na wo mo nhia na asundwe entimi enye adwuma na obia ente ne ho asese bia entiase na enye adwuma wo ba bi krampo no a sa afanu mienu no obia hwe na entiase enye adwuma Yira Muntaka Mubarak ena wono eye interior minister eno ada wo mo epa sa abedwoko nson a wo mo hwe se enche bia aban no ebecha se no wo mo ye adwuma no wo se wo aban no eni swade hu se akadie bia ye wo se wo mo de ba abedwoko yi wo mo de ba ma wo mo na wo mo ye adwuma ntie enche abedwoko yi assignment ye de ama wo mo no ye behwe se wo mo e de ehumaye e de bebreye Abusoye ko NPP amanyoko no edimu na nyame yadomo general bosono wa foforo ye besimbo no ana NPP amanyoko no akoto ba na fe won mo yi franka tuni a wobedi amanyoko no wanimu na wadom aye biabo 2028 anam so ama ensem bia hyase ya ebo ba pempenso na Yira adeni mo ya wono wodimu chinchima ye pa ewo NPP amanyoko ni mu no afe wo panyipa kra no wo sanso hwe ni mu kwanse 2028 no wobetumi atu franka de ama NPP amanyoko no na ekasai wodi atu dwa se hwa ensensem bia hyase ebo ba Ghana fo aso nte no won de obeyi o manfo aso kire pa wazasa NPP amanyoko na ho sa no ensem wowom enya asem keto ma na ene kura no ade ba ko awahunu ne se kwa ba no se wunia no wo pe franka tuni di bra na fe watena so no wadi bia ye wo bibia France development fee enu betua enu ye 4 million Ghana cedis ye no wo man ni suma se dwade mu amu na se wunia no wo tua ade ahye honom na enu na panyipa no kire se eyade e ha twene ye obesere panyifo se one man teso ana one man nya mfiri ho adane da nyina wonde obeka ho asem. During the nomination period, if you went to purchase your nomination form, it will be included an amount of 4 million set as development fee. Yes, they are, and they are quiet. They are. You never know who has paid because it won't come out to you. Why not? Because it is the same National Council, okay? The same National Council that determined the nomination form, that determined the filing fee. And if it says it has also determined another fee, termed development fee, to be paid by each aspirant, you've got to pay. If you don't pay, it can be used. Na and what you know, and what they baba to just say wabasre. Near Drone de Nurse Yanina Yanimu Samoa, and in some trophy so emisan some way. Na afe a dear was a NPP amanyoko 1 million, one to me edit 2 years. Now, I'll urge you, the media lands, to interrogate this matter further and ask the General Secretary if that money was not determined by the National Council and it's not a requirement for qualification. Okay, because there are consequences of whatever answer he will provide. I was returning NPP amanyoko no panipa. Ya washa ni mukwanso betu franka diama wanom
2028. You're Francis Adenimu. Yede kaseboni kopiemu asante mantemo na dwumedie bi akoso ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology ya etwanity wa KNUST na dwumedie yi ekoso wo bra enkane Deputy Maslog CEO Obidumbie Kwabna Asamoah na ono so ewo dwumedie na se wonya kwan eni sentrofo edi nkomo na odi tu dwase MPP amanyoko no mu ase niam ekoso no entiase nhede nim kabomdie enni amanyoko no mu esanse anano ada bakra won mo kwato ya na wo mo pri obi amana betu franka de ama amenyuko no ensem wona mpanyimfo ni bi asase ya na wo mo kekaka etototo wo mo ayenkoso no wose na emmoa obi kura kokan se o mampanyi abedi etire dada Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye sirimni nti no sirem kura wo mo anto ama no ne ade wose sa de no e wose won mo yifri wo no mo so obi ye frafrani a eno nkyese se bi onye nipa obi ye grumani eno nkyese onye nipa ye nyina ye nipa ba konti se asundue ebekoso e wa MPP amenyuko no mu a e wose won mu ja sa de no. We cannot be a country that is divided along tribal and racial and religious line. You know, I heard one comment the other day. A gentleman said that our former second lady didn't have a home region to go to help us get votes. You know, we have to decide what type of country are we going to be. Are we going to be a country that's divided along racial, tribal, and religious lines? I don't think so. You know, whether you're Frafra, Achim, Asante, Ewe, Nzema, Dagomba, it doesn't matter. We all pledge allegiance to the same flag, and that flag unites all of us. So I think that's where the focus needs to be. I believe that we can't continue to be focused on tribe and things of that nature. Look, Nipo kasa ye enkane Maslog Deputy CEO Obidumbie Kwabna Asamoah na owie ye no wadwumedie kro na se no National President ya wo KNUST wono Calvin Mensah enso de futu kode mamabunu ya wo mo MPP amanyoko no mu se so mo pese nkunumidie ye wo mo dia 2028 dia wo mo hwen na wo nye adwumaden fam wo amanyoko no. We want to claim power as the youth wing, so whoever is deserving to be a flag bearer is who we are going to give our voice to. I believe prior to the vetting and the filing of forms, they were all screened, they were qualified enough, and they were potential candidates having the resources and having the qualities of leaders. The party chose them to contest. So in as much as anything, I just want the people, the voice of the people to speak. The clarion call is what we are looking at. Once the clarion call says we want party A, party B, we as the youth wing could just have to give our support to the voice. That's all. Calvin Mensah national president ya wo KNUST suapon emu nene ene ekotie no. Anya so bekwa municipal director Adema Shraj aye elder Intiamwa Boatin na panyipa no achirchiremu wase eneyi wo hwa Shraj wan mo dwumadia wan mo dia wase wo bibi wo mo friend say Children's Act wase no no ebo nkoda ho ba yi papa ye sha batan ene ahwefo se wo mbehwe wo ma wabra wo muntu ma jejemu enji abatan no a wo mo adwene ye wo mo se wo mo wakoda ne beto asase su na se no ano no de aka nyina no yakora na sade se wo no akasa pa aduane ma no ho epe school obekwa ne ade no wose wo nia ye beche wo amra no obedi ye pa anam so ama opanyipa no de afutuo ama abatan ne ahwefo se wo mo ayejeja wo mo ema nkoda ayeto wo mo asawramsa no nke betumi a wo mo nsankwa wo mo chi na Children's Act no wa Shraj wo mo de ye adwuma no wo mo nkonkohwem sansa mra wo mo ye ye obatan bia sade so hwene ba. Usher the Children's Act the Commission on Human Rights and Administrative Justice has been specifically mentioned. Say, Shrajin so ebetumi akole for maintenance orders. Ediama enkwalano. Yakase maintenance order. Ajasa won hwa ba ebetumi akachire say hwe akwadano. Enti say ya OBAAPA yo a ya gine be hu mo bo ebi 12 months. Especially when the impact or the severity of the offense is such that enya debilitating effect on the child. Fane say ya nhwenu ntino wanya koshoko wanya osa ya no nso ya befa ho akoye no operation eno ya widisemo. So there are punishment, but punishment no obia himfu chinye ebididi biachi senia wa so odentie no eno ho punishment na judge behwe no de ama. So because wan hwene ba emra ntumi nya no hwe ana ye ntumi fa no ntuma oboa ohwe Children's Act no, Domestic Violence Act enkwada ho mra nyina ba bie ni ho a ede owofo no ho che no se wo hwe obantiko ebi ni hosa. You know, and now upon your panda to a social say,
woni a wan show ba no asochi wo hode ma opa ya eno no empanyefo hwe se won be chirechiri wa ma hwefo nso so ayahwe. Punishment nijina the sort of offense ya wa perpetrate against the child ena yebehwe ho the punishment no ayeden the amount nti ne nyina gina edwamkyerani a obetina edwam no so punishment no ebi ye fine ebi nso ye se yebegye akwala no afiri wunsam ne yede no ama obi a obetumi ahwe ne ye ne ahyewo ama odisika aba na yede ahwe no say ye this chop money sem no a eno there it is easy say ufro nipa no ba obetumi ne no aka ama wahwe akwada no. I was on your turn and carry baby and young municipal director at the Mashraj. Elder in Tiamwa. Ye kumfifi mantemo ekuo bi a enhye aban ase ya ye fra wo mo Penyiman Foundation wo mo akoye nchekere ewe sikuma odobin abrakwa mensine mu ewo mfifi mantemo e de ama emebu na wo mo pese wo nyansa anodwuma ene emma ya wo mo pese wo musuansa anodwuma na wo mo ede bo wo mo ebra na wo dwumedie ase na opanyi kwanchefo a wono ene da belly strain wigs ye mame gifty adobia ene yense ntreni erikandan edi nkomo ene church kwan ya won fa so a wo mu di sa adwumedie Pennyman Foundation a subsidiary Pennyman Group Limited ase ena ye skill training program a ya hyehyɛ abɔ ho de ro say ye ba ya ma emba ewe sikuma odobin brakwa district nyina ende ena abrewa eyi puma wɔ kwan mu a ye ba be hye dwumedie na se Nibo kasa ye Miss Gifty adobia wono ye opanyi kwanchefo a oda Billy's Trend Wigs ano no wie ye no odefo amoakwa bodu ye Central Regional House of Chiefs womo president enso e de aseda PS ekodema ekoi se wono anya nsuade hu se emebunu so da womo da ache ye ade ehia strategic development plan. The Land Traditional Council. There is a 5-year strategy. Therefore, Amoako Bodu ono Central Regional House of Chiefs one more president nene ene ekotie Galam say aya dia banda da no persuade be pema ben ye ote akonya so yi one more so ikon e wo so se wo betu ase kora ade from my Ghana musan say enso ane yakwa betu no yade a ne nyina esai na wokọ asante achim dwaso ye no e wo asante mantamu a womanfo ye won so de omu agim ya wo che se galam say no nyame anim ni esai yensuo pa na wom no ba ye kora de yenka ama enei se bio nkoda ya ye wo wo mo mpacha mo nyina no wo ba wo no na akoda no wanya temache wanya ohaw wanya apinidie bi e won ho a ne nyina no ansem fata ye galam say ya ye tuo e won mpacha mo honom aka wo bi ama maburu na keka wo mo abo mo kire se wo mo ankasa ba ko akosi se galam say no ye betwa so wo ma gane mo na convener ademakuo ya wo mo e wasante atimdwaso ye no e wasante mantamu na obo nipa ade atudwa ya wone sompa akase adi nkoma wo kire se galam say ne de se ko basa Ghana ba kura nsa gine wo mu a wo mabunu ne de wo mbekoso ako akwasu enda stefa emosanso ana also okoye amamre wo kasa obi atwafoni na so ye no what ka yo no fuga me bai omo ni wa la bi an ko che na so oni no e wa it is a trap se be ya ko se enye allegation enye taso bi ana ye chat da sebre ani ni kwet ko so area edi video ni na e be ma na ni odi ya be ye ya moti it is a pray gas mine omo no gas problem wa omo no amanone esiye I was so worried and now when the pan your turning cano. What channel panos yakasebo for SOMPA 106.5 Yankwata would drop a progress do 1 million Africa Seboya to a petena Shannon Swain. Son of a whoop, I don't see more futu. I don't see more country. I don't see Monsieur Huna Hotua. And an occasion second limited and why a cobas and premo. Bema Bancha and Abenya Bidia free. Was an adwa plywood, cement, iron rolls. Roofing sheet a what one now. Was son and one baby ever quanyana no. I want you no betrankosu. I cry no kumas and the branches in the view of watching 0204 345-040 0204 345-040 Iron Point Homeopathy Clinic in
ayaresabea papa na ayarehwɛ fie ba ko a eba na wo mu nsɛm bɛma wo prostate no wanya temache wo ho sabe wo dwonso a wote sɛ ya obi di akyire wo bɛkyem a dwonso no kora ntimi ma eba nso ɛhwɛ kokoko ko end point homeopathic clinic na wo mo ɛnhwɛ na oba na bɛma wo pa wo kora de wotu ase kora ade free wo no mo ya kyɛ bosome bɛso no na dam abosome nkron so pɛpɛpɛ no wo no wafa oba kidnya na ɛyɛ wo sa wo brɛbo na ho atechema kwai na mpanyifo nhwɛ wo shell signboard ya I was Sprinters Road Accra Masenso okronoma bohia e wan mon sabeka no physiotherapy massage ni nyinata wan mo yepi 0244 867 068 0244 867 068 2074 ni edu papa no ye nananom dido no a na yabubuo na abusua yade aba na we na boa wo se wo sugar na kosoro na yade bi asase ba ekuro wa enwu ntem dane de nyina na wusu wo so yade na de wo bekɔ wom kwanom 2074 T74 ohome apampan bone de akire ni nyina no ebetu ase de fi ulcer yade asthma obo na hyehye wo anasa ukotodwe waposo ya 2074 e boost immune system no mane nya hoden Food and Drugs Authority wo ma gye atom se eje enti bomode ana no payi wasori hwese obekɔ Kaisi Drug Lane kuma senso ye Ashtown kwana keba na wonsa aka bi 0246 073 498 0246 073 498 and mpanyifo ni nkomo anope wo so twati ane tin be na wutwa aye twisku energy food drink unya binom a wawie ebemu ahoden ba pa sanse we vitamins ahodo wo vitamin B wo C and D iron minerals na shemu mase twum enti aboa ni padua no hyehye ni padua no emma wani hadodo afei emma wo adwuma so a wotene ho kentene ho ye adwuma aya 2074 anasa we no Twisco energy food drink yes ebra wanom 20 na awie no na wo de Twisco energy food drink no wanom ade aka ho na aboa wo ni padua no na ama wo ankasa wahyehye 2 Ghana cedis wo benya bi ato sahye no afezo so ye wo no konko mu di ho no ma benya bi ato ama ho atawo abusua bomode a sa obaba wura mu adwama so ba bia promasidofo na akwakofa de aba Twisco energy food drink no anu bi we so ne ye gina na ya dan ye ho tawo ye ba amana nisem ye de betos Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic e wo kronoma bohia na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Sprinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi ejwadie nkratoyi atu na fa na moko
Yekoye train wa garden ni. Na me prene. Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po kunim difo ti se mo a. Mama, yeah dase. Me mo fa ya po mo di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yato. Tontonte. Yanum sani e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Upa ya ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratwe atom. TV Emma Aketiapa. Adeshima yede kasia bodu kopiemo ewo Jerusalem menu emo na beto dwase nipa emienu ene enai entemu wodo womo ahwere womo nkwa ya ni nyina ne se yesu se Palestine fo ena akodi sawi ewo Jerusalem bus stop wono na wobra ye ne Israel fo post fo edin komo no womo editu dwase nipa mienu bi ena womo hu se womo ti motorbike so a womo ebesi fom hyase ese womo etututuo ewo Jerusalem bus stop wono a na wo se wobra na wo mo tututuo no eno nam so mani pensia famu ehwe wo mo enkwa na amadebo chem se ewodom no na etimemfo ni bi ewo mebunu no ebi ewo ya na asra ni ba kokora ewo ho no mu a wo mo so ye se wo mo so tututuo e de ehia se nipa bonfoi na enso fofi antoata amani pensia ene famu ehwe wo mo enkwa na amadebo echem se nipa wo mo hwe wo mo nkwa no eche ase wo mo mfie beye eduonu enum ekopem eduoson enkron yese de no wanyini pa ewo mu eye eduasia ya woyo oba na ayasabia ye wo Jerusalem hono echesa nurse for chese nipa dodo no anse prepre mu odin a meka se wo muguso eje ayahwe na wo mo ede wo mo sem ebawie no we prime minister ya wo Jerusalem ho ene central for di nkomo ede to dwase se wo Jerusalem hono mu a ase nipa bonfo ebuwura krono mu abribia na wo mo abedi niamafon sembone na wo mo afam na chese wo mo ekọ nto se emprempra wo ka se wono mo eba behwe ama bambo mu nsem etimi ayire a efri eneya ekọ no nipa bom ni bia obebawura mu ewo kro no mu emra wo ho a ene wo ebedi a we ene arahosem a efri eye Jerusalem bus stop eba awoso na nsem ye tanane yedini nyina asie afren wo fidie no de aso SOMPA 106.5 SOMPA 93.1 ayiko 100.9 adafo radio pari for us which memutakwa takwa de sunyano tachima na nkransa toma anafe mankasimua anansama wodroye de bae no didi mokoteno ebi ni sei abai no apao abedwokuo bi a won behwe na gbanyiri entokwa ekoso no wonmo ebebrase yewo Francis Adeni muso ade atudwa wo se MPP amanyeko no ye fra bi bisa development fee ye no aye form ye Ghana cedis a en wo mutuatua no wechi efutu akwade ama MPP ade hyese wo mhwese wo mfa amanyosem ene kasa obi eka sebayi a wo mo asundwe wo mhwe ewo amanyeko no mu no ebetimi abem okoba akwade ama batan hwefo ne won mo mugyeja wo mo ma no to won masawram
So one man share ya Children's Act ebetimi alele. Ye kopie mu Jerusalem a bus stop no nipa nsia na nipa bonfo bi eku wom a we akoya rehosem ewo ho. AKOSUA AGYEIWAA kwade boatin enimidi mene. OBAAPA nana ya keche ye kwei Ghana Today etwaso.